I lijep pozdrav svima, moje ime je Stipe. Danas ću vam dati nekakve savjete za bolji cable management u vašem kućištu. Ako se sjećate, u prošloj srijedu smo govorili o airflowu kućišta. A cable management je također jedan bitan faktor airflowa. Po meni vam je savjet također da obložite vaše napajanje trakom. Dakle, to bi izgledalo nekako ovako. Dakle, što smo dobili s tim? Svaki kabel zasebno obložite jednom trakom, ili u boji ili u bilo čemu. Dakle, ja vam predlažem da je u boji, dakle prilagodite se boju kućišta. Dakle, ja sam crnom i vidite kako je ispalo. Lakše je se snaći s kablovima i nemate onakvu gužvu u kućištu. I naravno daje estetiki samog napajanja. Vjerojatno vaše kućište ima nekakve rupe po limu. E pa, te rupe nisu napravljene bez veze. Kroz te rupe se može napraviti sasvim pristojan cable management. Dakle, cilj nam je da se vidi što manje kablova i oni koji nam ne trebaju da se sklonu sa druge strane. Dakle, za početak bilo bi dobro da investirate euro za jednu stvar, a to su ove vesice. Dakle, ovo sam ja platio 1 euro, imate u svim trgovinama. Dakle, ovo vam je jako korisno. Dakle, nikako nemojte da vam kablovi budu preko komponenti, zato što će tim sami komponente zagrijati i neće biti dobar protok zraka kroz taj dio. Dakle, prvo krenite sa kablovima koji vam neće trebati, recimo, ako ne trebate ove molekse. Dakle, samo ih sakrijete sa strane i zavežete ih vezicom da se uopće ne vdu. Što će vam ako vam neće trebati? Dakle, za potrebe snimanja sam se prebacila u drugi kut da vam demonstriram sam taj cable management. Dakle, ovo je moje staro kućište i kao što vidite ima nekakav cable management. Sad ću vam demonstrirati sve što možete napraviti sa njim. Dakle, to su same rupe u kućištu koji će pomoći samom cable managementu. Prvo, sve kablove koje vam ne trebaju sakrijete sa strane. Sve što vam nije potrebno stavite sa druge strane. Onda krenete recimo sa stvarima koje su vam potrebne. Prvo, ugradite sam SATA kabel. Dakle, stavite ga u slučaju ako imate SATA 2, stavite u SATA 2, u slučaju da imate SATA 3, ubodete u SATA 3 konektore. Dakle, sad ja imam SATA 2 recimo, ubodem u SATA 2 konektor, te proturim sa ove strane. Da ne prilazi preko kućišta. Mnogi od vas bi napravili tako. Ubao bi ovdje tebi ovako da prelazi tu. I onda jedan po jedan, nakupilo bi se puno i više se zagrijavale komponente i bio loši airflow. Dakle, kada ubodete tu, protulite ga sa ove strane sve do... Evo ovako tu dokle vam je potrebno, ako vidite. Za ovaj DVD čitač. Dakle, ovaj hard disk koristi ID konektor, ja ga nažalost nemam. No dobra je funkcija, vi vjerojatno svi imate SATA konektor, zato što ID se već ne koristi. Dakle, samo ga preokrenite u drugu stranu. Te SATA možete proturiti s ove strane do tu i opet ga samo ubodete u SATA 2 ili SATA 3 po vašem hard disku. Također USB i audio portove ubodete u njihove priključke, proturite ih sa ove strane ispod. Dakle, vidite kako dolazi tu audio i tu. Priključite i samo ih ovako podignete i zakvačite. I riješili ste ovaj dio. Naravno, tako napravite i sa power lampicom, power switchom i ostalim switchom, dakle ubodete ih tu i samo proturite sa ove strane nazad na prednji dio. A 24-pinski konektor, dakle njega je najteže zato što je dosta kratak i teže će biti. Proturite ga samo sa ove strane i ovdje ga zakvačite vezicom. Dakle, kao što vidite što sam ja napravio, samo ga zakvačite vezicom i ubodite ga u 24-pinski konektor. Također 4-pinski ili 8-pinski konektor, zavisno od vaše moćne ploče, dakle njega samo proturite, evo ovako možete, ispod moćne ploče i samo ga ubodete tu gore. Dakle, nakon njega iz napajanja izvučete ovaj konektor, to je za hard disk i za ovaj, dakle ja neću koristiti za hard disk zato što nemam ni SATA priključak. Te samo ga ubodete u gornji dio. Njega proturite također nekako sa ove strance i ovdje zakvačite. Pošto ovdje imate rupe, dakle u ovom dijelu, tu imate nekakve rupe i tu ih možete zakvačiti sa vezicom. Dakle, kao što vidite odzadi. Dakle, tu su nam audio i USB priključci, njih smo nešto prije uključili. Dakle, vidite kako oni idu. Samo tu i također ovdje ih možete staviti jednu vezicu ili nešto tako. Dakle, sve ostalo što vam nije potrebno, moleksi, bilo što vam nije potrebno samo sa ove strane. Dakle, nešto ovako zaključite. Kad ste i to napravili, onda ne morate se brinuti za ništa drugo. Dakle, izbjegavajte da ih stavljate sve na jednu hrpu, recimo ovako, pošto nećete moći zatvoriti
drugu stranicu. Dakle, nek vam budu pravilno raspoređeni, nek ne budu jedan na drugom ili nek ne budu ovdje ovako recimo. Dakle, ovdje nemate ni rupicu i bit će jako teško napraviti. Ovdje se može napraviti sasvim pristojno. Tu se nalazu audio priključci, USB priključci, HDD, LED i ostali gluposti. Dakle, kao što sam rekao, njih samo od prije prođete sa ove strane i tako. Tu je jako lako napraviti cable management. Dakle, ovdje je sada priključak o kojem smo nešto prije govorili. Dakle, vidite kako on ide sve odan. Dakle, možete i ovako namještati da vam se ne vidi tu. Bilo kako bilo. Dakle, vi ste napravili nekakav cable management. I sad možemo zaključiti i o airflowu i o cable managementu. Kao što sam rekao, kabel ne smije nikako biti preko komponenti. Od sprijede, kao što smo zaključili u prošlom videu, imamo jedan ventilator koji upuhuje taj zrak tu. I ne smijete imati nikakvi kablovi. I on se slobodno more kretati i da ga ovaj ventilator tu samo izbacuje. Što veći ventilator, to bolje. Dakle, ako niste i dalje upućeni što je to airflow, kako ga napraviti, pogledajte moj prijašnji video, odnosno video koji je bio u srijedu i sve će vam biti jasno. Dakle, s ovim smo zaključili temu o airflowu i o cable managementu i možemo se pozdraviti. I to je to, gotov je još jedan video. Ukoliko vam se video sviđa, stisnite like, ukoliko me želite zabrati na bilo koji način, stisnite subscribe. Pridružite se mojoj posadi i pozdrav!